Wokasa no wokase ebra wo mo frɛ wo sɛ maame ya anyem no na osisia 6 months na mo kaye no na enuru breban ana bosumi bemu afi bemu na ne maame ya daye na breban so ene ye beka kire wo sɛ onyim 6 months na osisia eboro ana enu Bacho menene da ene de endu that 6 months na mo bosumi bemu menene da October ho twaso menene da October mu ho ene mo frɛ me December sɛ wonyem onyem 6 months ameso me ko check so na yampa onyem 6 months na say onene da October no ena da onene da ye na de nyinsa ne ba ya enka December no nka nyinsa ne ba ya bosome sen me nka kire wo wo asese nka ba ya bosome sen say onene da October ena ya de nyinsa no ebeto wanim December enti wo sese a October to December nka ba sen 2 months and 3 months 3 months oba ne bra pa ho da koro ne ye bosome enti nka ye 3 months ana wo pa kire ena ye de nyinsa ne bra wo ne ye 6 months me pa cho wo ne wo mo twen sa da bi menene da October ana mo afre me December so wonyem enti nya possible say ebe ye 6 months e was ye 3 months wo ne wan ena twen na wan na wo born na mane ye menene twen kakra wo ne wan mene maame ya sister ne kunu no achen afre me na me drive ana me catch so ma me ndu fie to me ndu fie no ana me na me say man enipa na bomidin a enya me a o say onya abotere oh me ne wo ka say na owo bi nche na o de phone na manipa no say me ne commander ho ni a whole lot o ne obomihenya o de me ma police ni bi na da bia na police ni so frame me na o frame me but me ma store ne number ne sister Charity ne sister se ka ne ho ono amaame ya nkasa o confront ne ka ebisa ne se hinifa en wode nyinsa ni free be share wo apart from say wo ne sister kru ne huru so pacho da bi me bisa no because maame ya no na ne dae me bisa no ono na say bia wo bibi ka kire no ono na be ka kire say no October na me no wo dae enti wo to me for 6 months nyinsa e mehye me maami me pacho even day na ye call for the hospital honom no e ka me ni mienu awo ka nim me bisa no several times still na waseme a enti ade ma me yem hye me ye say omo say oye under age enti se ko police station a me ho be kire me ade ebo me ho no one ne da we me sani mfie na ze wo hwe maame ye yi a wo si wo yi afo ni hwe maame ya wo hwe maame ya woti ho yi a ka be ma ni mfie sense habre no a na o take ya rise ya na ne kwada no ka be ma ni mfie sen bacho mint me unpredict mani mfie wo di hwe maame ya na mani mfie enti wo hwe maame ya na bra woni ne kwada na osusu se bia wo benya be 20-25 years akosi 30 ana good enti nka wo mani mfie aka be mani mfie sen at that time cry na bonsu yanko many abre men can say 18 years ana 17 to 18 emu ba ho 17 to 18 okay enti 17 would say what sen ka ubisa no say 17 years kra sen ka onure bra was on ne da but mami ya ti hoi die menyi ni sen ka be ma ni fie 17 to 18 years because wanyemu awo a wose wanya aduane ni a watete mpo ani so oti ase enti menyi ni sen ka be ma mami ya 18 and as 17 years me I know perfectly well say na woni mu age kakra bacho da bi na onso anya fie sen bacho no 24 years oh 24 years okay na 24 years pa na wo hwe sukono man sukono me ti sa baba wai pa nti wo se bonsu ka kire me tama woni ma me ye kwode na woni ge
Bernard me no na di komo me kasa bread do na ni ge obua bo hudua me pa cho mo ma ni nsuo ma me ababa wa ne snap no de koi oh mo pebe ma me na wa ge na ni ge there be kan no crash me say wuti yi odro bani e metra front to see de wudi twi ne sere ho wo se na woni ge na wa ge le pa wo se prado do se na ne dai Mommy bacho one. Sister, kind of don't chira me. Enya 4 times. Won kan no kure. Sa chira brewe nya to bo ase na chira me bo. Ma, sa that time na o ka se me October no e no ne me dai no no wo boa. October no ne ya tu afirifie ho no ya tu firifie ho no August. Ene ya tu firifie ho no ne ya betena aboa kwa boaso ho no ne ya bai ne ya betena ho. Mimenya me first day no me catch learn ye gina kwan na no ho no na me born amane na o ka chem say that time no na ye Thursday na me born wa amane na o ka chem say ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ne ya hu de ebe ye na me ka che o say yo sa Friday no wa mafie Friday no wo bisa na obeka Friday no wa mafie ntini Saturday enwumre ebo be 3 ekobo 4 ene ye tu firifie ho no nto obae no wa metu ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na o fele me sister kunu no na o ka che ne say ma gift me pa cho me bae no ma bete say matu afiri fie ho na me nso afi na me nso me pa ke me ho a na matu afiri baby a mete no na me sister say ayo ene na o ka che ne say wo be ba besela ye e wo baby a ye te no na me sister say yo wate nti wo ye na o ka che me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone mfa ma me na wo ne me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive ben den na ekọ na me ka cha wo say me hwe wo na me ka asante me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asam no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asam no ma mfa ne serious yi na me de me twa so nti me twa so no na nko wo say me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwene mu na me dae na ene se ekọ wie meme mumu bone ekọ wie wo bone se sa bre no a one wo sister edi nkomo no ka se wo ho a wo sister fa phone ne ma wo no na wo bona mane se wonyem na ma bona mane ba na wo sister se monya we se wonyem na me sister munnim se menyem sa bre no wanyem aboso me sen me pa cho na menya 4 months okay ena osi ono ne wo da October okay but also October no so no mo tu afiri ho no mo okay enti one wo da aboso me be mu me pa cho one me dae no na eye ono da na aboso me be mu me pa cho na eye April mu eno wo ma me aboso me ono da yo me wani nyina wo metiri mami da bia no ne ye time a me de fa ye funu no a na eye July no July wa mami July enra Mama July and by mistake na me no from me na me kwaka July June by nay July and grandma ba mu ka mu graduate nke se eche mo mpani for no okay enti se say nye June na enra wo ka kire me ne biem ya refre me pa cha na ma wo ka July June enti woni ne da boso me be mu me pa cha me ne da April mu woni ne da April and me pa cha mo tro de Emma me woni da April okay April and I will catch and say one yem bosumi be mu. Me catch and say menyem July mu na me catch no. April, May, June, July. April, May, June, July. And I catch and say one yem. Me pa chan. Enti bra will catch and say one yem on no one ya bosumi saying. Me pa chan na fi na menya 1 month. Me be slapo. Woni ne da April me pa chan e na wo frɛ ne busumi be mu ka kye ne sɛ wonyam me pa chan me frɛ no October ko November mu na me frɛ no November to December na me frɛ no born amane o se mama ba cho me metime ba mu kakra me ba to bo ase fa point ne go na me nwie me de o se me se ba wo so bie mu wo se woni ne da busumi be mu me pa chan me se me ne da April mu ena obo na mane bosumi April no wo hunu se wonyem
ɛna wo frɛ ne bɔɔ na maneɛ meboa na ye tobo ansa na wo betwa ahwe tema wo twa hwe ye no a wo sisters mu behunu sa wonyem no de na wo wunim sa wonyem dada bad bona na wo mo wo sisters mama de good enti sa woni ne da April mu di a ene na bosumi be mu na wo hunu se wo bra epa ho ya wo frɛ no ka kire ne se bonsu menyem sa me bra pa ho me pa cho me ka kire no July nim wo ka kire no July me pa chan me ka kire no July nim no ne August mu na ye di 2 ye no nti ni October me ka kire no mama me ka kire no wan fi me nti ni October to yimu no ene ye ka kire ye sa de pem no that time no menya 6 months na winim when ni da April me pa chan enna April no oni ni da wie ye no wo efi ho ba no wanya wo menses meboa me pa chan good eya eto de bi a o menses no etumi pa ho a emma enye bra wonne Bernard enhia ye no na wo ho dada no eto de bi a wo menses ti mi pa ho bi a be 3 months e mai won fa ho be 4 months e mai won fa ho esida me pa sure that be good enti woni ne da April no a May wenya wo menses we hunu se wonya April May June wenya wo menses how we hunu hwe Tobo July bosome 9 afi na be frɛ na ka chen se wonyem adentia mama me pa sure na nya sa April na me ne kodae no me menses ne baaye na me sa ne kodaa biem nti enu July ni mu na ma me de fa yefunu no na me ka kire no ho na man taking action bia nti ni December no na me frɛ no na me ka kire no that time no menya 6 months wo so wo frɛ no October October to December wo so wo frɛ no October na November December ni nyina mama ni ye frɛ no me pa cho etiefo amutie no mo adawro ma mu tie ni yie ma me de me aha wo ba me in favor. Let me tell you people something. Me in favor. Abrantia was Bernard or say ya what hey. Some man can't was saying when you machine 100% na me boa. No when you machine pa. Because who you drop any. Which way who nya time sabe. And I will catch them as a sabre noa. One Linda Edda no ni girl obwa 100% make us so obwa. Oh, enti ema you ne nam ho wo mu a panifo mamia ene nam ho we nya bi amfa adifo denti obi ba okɔ school me ba wo so bi